Kapri survive pi barok di tolok ke kujor. Pat ngai ku blai ru pi barok di subscriber. Bala juga shaninga nak por por. To blai un nagar ku kedok pi pinang yok gamen upat ku koi ku kia. Ya prangut nak jing terbom giling sun ke US. Hapok Syria din ngijing yap u kontraktor. Gijing terbom ke bana sun nak sipa US kala shimi gijing imjong ki prangut. Haga than mi ngi ke Syria. Kata hadin ngijing jia syak tambor lamba drone ke bala shimi gijing imjong wei kontraktor. Ke US bat pen masawe sangut gi wei pat gijing trai ke US. Ong gagan hun jurip thma haga sing thot ding balala. Uska trai dari ke US ulalot Agustin ulong ba. Kesni palai balala lamba ke hukum jong Presiden Joe Biden. Ulai bon ang bentaban pelong ya gijing terbom ke bana sun menta gemit haga than mi ngi ke Syria. Kata persya ya ke Jakarta rekam bapenon kam lagi kin hun king atiar di badan jing idai bat ke hun sipai Islamic Revolutionary Guard Corps ke Iran. Katngat tenat ya dari kalau ong bawai kontraktor ke US ulai syak penyap pat kato kan ngut wei pat kilangan haga jing mensau hadin gijing syak tombor lang ba drone support ke Jakarta rekam jong sipai sen robajan haga sangai haga thai syati mi ngi ke Syria. Nagaleng tenat mesin tiat ke US kalau om mauune drone bal penon kam haga tai ke kam tombor udai tengrai po Iran haga sing thok ding balala rami arbal rahman pada yuhe jom kan hun jurip ke Syria halon hok long briu wan briu kabadon ya ke Jakarta rekam na Britain buat kabadon sibun baitenat ajing tip hapok ke negeri kepada penjat lapan pra naga thma ulom ba prangut gibriu kelayap naga tai jing terbom ke US kata jing terbom ke US kelalai dai ya ke jakaban bu tiar ya pom pok sorba dir asor bat kabala shim ya ke jing im jong kin riungut kiri wilayah persya ki bakrshan Iran lembat arngut ki wei pat kiri king atiar ong Rahman. Tek spangut ki sipa US ki don pok Syria si benta jong ke hun senrop kebai kun persya ya ki khot ke badang sa jong ke hun ISIS